Kat aduk mentah 4 ladin setia ya kesunam raku banci bagi pulit NDRF SDRF Emergency and Fire Service kelil yuat aduk mentah. Kalau penlong sendon ya ukubin umudur baik baka para cumu kadang namar bamlap habalawat ya ka haduk mentah. Kat haduk ba penlong sendon ya uhamen jong kesunam raku banci ukubin raku banci usubah baka para cumu kala bansyara bor hakikan hononar. Kajing dan jingkermen uguvin bak sunam kadang kadai namar bagi pulit kim lap ai bagi leher bun stien syakariat balalap ya kamet jong uraja. Kacing keli ka pamik mentah naki babon kiru ba syai kesunam kadon laka syara bor sisya kumpa suba men ni kala syak penyap balabrat ya ka syakwai pat kecakah. Bat nakaliang uba alan west karkungor uba day unong ay boy kahima sora habay te bat kikam cungok kai pertai uloong baladai kacakayang kali hawai sudong laple imat kanam jia kacing sungsi yakini kishkurim kacakayang kali hawai sudong kalong sisya kabagenca nado balakang yaka namar kadon karyat kabaceliu bat sawa tang ke bat wan ka ulo dum ladadai kapor misngi. Kipulit NDRF SDRF kidang beteng banwat saya kusunam haki bentak syat jangka wei sudong kapadai kacaka kabak kenca nado balakang bandrung ye kinong jangka kai pertai hadin bakadon kacingi kene caka apa kipulit kem syamlap DNA kumta kapor cenmiet kilayat dak kecat nado laj du ter banbut ya kasurok hanrai namar balakam dum sakabeneng kilasange no ban beteng piang pat lasai kasni. Bat kacing keli mentah kebumi yang ni kadai ru lada syap penyap para orngun balai lalap tang yu senrang bat ban berat ya kamet hakariat wei sodong. Tangkat ni kacing keli kami hendrai kami ru naki babon kiri peba syai ke sonam kadon la ka syak rabor sisa kumbas sumba men ni kala syak penyap bat kala berat pat yaki yaka syakawai pat kecakah. Nalor kata kaba pensa dum ya kupulit bat kipat ba jong katan sora ba kumno ya kaskuti lawan penjeng hasok rarem bat mano pat banyak ya kah.